ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah Mire simbadal kolli Fajur tari misilsilag program kayaku ad misilsilag mihar orgon me gines demda Luqman Ufanu wahakayaku. Mire program kuriya gengostebani Sheikh Abdullah Jamil. Ad kirut Qur'anuga wardafawa Luqmanul Hakimuge wahaktakan orunma balalargas Luqman Fanaki hikumatteri adi wawla nasihatu gotum balagatteri bekalekkan orunu menna engende Ustaz Musa Nizar Luqman Fanuge nasab getiring always tebefonna malumat tanwadana ademi Qurtubi ge tafsir ga awd menna finna hore be malumat ka balaruga bank fawani mi ade baydawi enage rayuga vidalwani Luqman Fanuge nasab fulaki e Luqman bin baurai eneki mi azaruge mi darikolo ge bekalekkan den efoga Ayyub Fanuge mi ukhtuge dariyekama vidalwe Luqman Fanaki mi misruge nawbaye kya hisab ganduga mi nisbeva bekale ade den ekalek fanu Daud ge fanu ke zamana hame duniyega hunne vikama ade mane ki eduswara hame ulu vikama ade ekalek fanu ari hun ilmu ungene wadayan kama bayan kofa mi wani den ekalek fanu ge hikmateri kama mikama gawah ke kit Qur'an ge bas fulta ko misal ko menna wara saaf ko bayan ko deva fa wah ke den hikmata ki e awul menna enge gotuga ei mi visnomage tunu kama nota tunu fili kama adi e ilmu ori kama mi manata hoga mi annani atima dakka wah ke ki ei buddhi qabul kurave emme hamajehe wah ka taw gotuga wah ka dekkon ei mi hage hikmateri kan bayan ko dekame ade gina ilmoring vidalwa gotuga ekalek fanu wedan fawani mi gotun wara hikmateri bekale gotuga adi gina ilmoring wara wedan gotuga ekalek fanaki nabi bekale no ema mi wahkata ki korim sagon denne faden al baydawi enage riwayat hoga Luqman Fanagana safala be gotum vidalfa be wahkata ade arun korim denne faden Luqman Fanugu dufulugu matin kirut Qur'anuga wardefawa mi wahakatakan alun badalakam gawanama algun mengeterin komme mihaki ves mi kantataka med visna migotan amal kofinama eneki de duniyaga bajeri kan limgenda mihakkan algun menna engendan ei em furtama kamakan Allah shirikunu kurma Luqman Fan anga famewe de maimba faina hekon hituma mihengos wara tafatu kantataka irshad dewa fawe insanege derulumuga mi kantattaka med visna ekantattaka amal kurujjakam gawan meneki de duniyage nasibligam wa mi hekam gawan Sheikh Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa angawafa wani Luqman Fanuge wahak fulta kirt Qur'anuge suratu Luqmanuga mi surata nandefa wani ves Luqman Fan nisbewa gotan enam asfawa kama ilmin fa kurwa walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkura lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد مي سورة لقمان ಗೆ ಬಾರವಣಾಯೆ ಮಿ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಗೆ ಫಾಣ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ತೆರಿಕನ್ ದೆವ್ವೀಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಗೆವೀಮೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಹಜ್ರತ ಶುಕ್ರ್ ಕುರವಾಶೆ ಫಹೆ ಶುಕ್ರ್ ವೆರಿವಾ ಮೀಹಾ ಶುಕ್ರ್ ವೆರಿ ವಣಿ ನುವತ ekam ge sawab raddu ekurani hame emiha ge amila nafsashe adi niyametaka kufru ವೆರಿವಾ ಮೀಹಾ kufru ವೆರಿ ವಿಯಸ್ mang Allah wi hama kashwarun as amilla zat fuluga fudiwadigen wa hamdu sana hakuwegen wa raskalange ade mitaga me ishare kureveni insanunge ehen namunayaka miyada hamewes Luqman mi namaki mistakunge dudu matin kiyemun anna namek adi mi namaikuga hikmat terikan wani guli lamehifa mi ganga mi shakhsiyatuge wargadaka hagegatuga ebekalege amila nafsataka mistakunnan ihtiram kurun kandeluvi bekale mi Luqman ge faanaki adi kirt Qur'anuga mi wahaka zikru kurawwa fave adi mi duniyega uluvi shakhsiyatekkan faha koffave
adi Allah taala e bekalakan hikmata maarifa devi bekalege wahaka nam fulayaku bayan korawa fave adi e bekalege darikalunna devvi bayen hikmata nasihata wadu kirit qur'anuga wani fa korawa fa tarikhi gotum shakhsiyaten ulunukan sabit kurma masdaruta beenumwe hagegatuga emme muhimmu masdaraki mikahala wahake sabit kurmataka kirit qur'an avre muhimmu masdare mi duniya machaku hama hagegatuga es nuwane kirit qur'anaki efatuge kurinna fahum wes evves baatilu kamen awmen nuwafate ekamaku kirit qur'anuga mi shakhsiyataki halu kandeligen bayan wefa nuwanama nuta mi shakhsiyatuge halat kandeligen bayan koffa nuwanama adi mi shakhsiyatu uluvi zaman kandeligen bayan wefa nuwanama adi uluvi tane bayan korawa fa nuwanama mi wahakage muhimmukamaki ibrata darustake libbadinu adi sahha sabitu aqidayen hama koddinu luqmanuge faanuge shakhsiyataki kirit qur'anuge bayan wefawa wara muhimu shakhsiyate kirit qur'anuga nabiyina salihunna eku zikr kurwa fawa salih bekalege namfulu luqmanuge faanuge namfulaki hame feden kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis tawga wes minan warid wefawe luqmanul hakimuge gotuga allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga bayan kurwa fa luqmanuge faanu uluvikaman aam gotuga mufassirun vidalwani daud alayhi salam ge zamanuga luqman mi namaki arabi namen nunkama adi ajami namekama wes mufassirun wani bayan kurawafa luqman gafanu ga nasaba med ilmering meduga ikhtilaf wakama ibn kathir riwa kurawani luqman bun anqa bun sadun kama adi as-suhaili ibn jarir ga kiben riwa kurawani luqman bun saran kama luqman gafanu ge kunya no talobi namaki abu an'am kama mufassirun ebbase wadanawani mi kalumi hunge darifas koluge bekalekama adi kurimese share kurije nobage habashe kama nota sudan ge bekaleke algonne mi zamanuge bunakama wanama wahu bidalwani luqman gfanaki ayyub alayhi salam ge ukhtuge dariyekama muqatil vidalwani ayyub alayhi salam ge mafushuge buddatage dariyekama komme gote gas mikam gas komme sorege ikhtilaf taken ebhuri buneveni azaruge darikolum wadanne bekalekam ge mi sama aso e riwayate adi uluvi daud alayhi salam ge zamanuga kama alima ibn kathir vidalwani luqman ge fanaki qadiyekam ga al-allama al-alusi vidalwani luqman ge fanu uluvi daud ge fanu ge zamanuge den luqman ge fanu ge masakke pula balanama ei डॉक्टर फारूक हमादा आबा व अबना मलामह तरबिया फ़िल क़ुरान अल करीम का बयान कुरवनी लुकमान गफ़ान की कादिये के अदि मावडिये के अदि फ़िहुंतरिये के अदि गेरिबकर गेंगुलु बेकले के अदि मिनुं एहंगु गोतवेस बयान कोफ़ावे बायफारा मी बयान कुरा गोतु गवेज्जे ei alekam gaves bayan koffa e bahore den algon menna miege sahha goten hage gatuga kandalan dati alekam gaves allah subhanahu wa taala ge solih alege gotuga levvi hardana shakhsiyat ekkan algon menna kirit qur'anuga mi bekalege wahaka sifa korefawa gotun hamave rangalangenge ade luqmanul hakim wa hikma ga muhammad khair ramadan bayan kurawani luqman ge faanaki miniwanetto nuwata aletto mikam gaves elmeringe meduga ikhtilaf wakama gina ilmerin vidalwani alekamga ibn qutayba vidalwani luqman ge faanaki bani israilunge darikolunga habashi alekamga den ena miniwan korawa muda di ulunukamga ibn abbas mujahid vidalwani ei habashi alekamga ekalek faanade luqman ge faan uluvi tanaka med wahadakum al imam al hasan al basri liwani hamakashwarun luqman ge faan sham karaya ramlaga arishen haddawagen uluvikama ibrahim bun adham vidalwani luqman ge faanuge qabr floti ramlage miskita etage bazara demeduge ruhul bayanuge wani luqman ge faanu qabr wani sarfanduge village ge mi ar ramlage rabberu adi mi falastinuge rashe mihar sargon menna falastinuge ar ramla ei hama khabartakum wes afaha kurave rashe gotuga fenna munda rashe den sifurtaka balar luqman ge faanaki nubi bekalaka wati hame agenu wes kalu kulage bekale adi kuru bekale kam ga bayan kore den sifataka balayaruga mi hanu hunnevun aada kore bekala adi duru visnu gengulu bekale gotuga ginain hinutum uluwe bekale gotuga eba sifa korwa ibn kathir riwa korwani luqman faanaki salih bekale kamga ulubani taqwa verina ekke adi ekale faanaki hikmat teri kambodu bekale kamga bayan korwa fe ruhul bayan ga wani luqman ga faanaki wara ginagina fikur korwa uluwi adi kankama medga yaqeen kam bodu korwa gen uluwi bekale gotuge Allah Ta'ala lobi kurawa ekalange lobi bodigannawa bekaleke ekalange hikmat devvi
hardana bekaleke ei bas fuluga haqqu levuma fikuru tanavas koddevuma bas moshe uluwanama hikmatuge bas fulen woni vidal nuwakamasha fikuruga wes hikmeteri fikure gengulumuga mifada kandattakun ekalek faana Allah subhanahu wa taala matveri niyametake devwa fawakama buniveni luqman ge faana ki abadwes fikuru kurevi hikmeteri kama medu fiwalta aluwa kandatta kurawa aluwi bekale gotuga feni wadagen fa wakama algonme mi danno wanna fadein mitanu algonmenna beenuwani luqman faana ki kon rashegge kon kulege kon duwasurege ulunu bekale nu kan algonmenna mitanu boda faha kullam beenuwani luqman faana ki konkala mai konkala reet sifatake rangalu sifatake libodan fa bekale to adi ekeleg faanan e liwadan fa e sifatakun algonmen ibren hasil kurma algonmen masay kurambi faharegas ekeleg faanaki kalkulag bekaletto nuata iskolun kuru bekaletto ekeleg faanu uluvi tane ki kobato mikah kantattaka begotun algonmen pausko wahtakka jage nekkanne sawabaki mihar ekeleg faanu wani komugotes duniya dukurawafa ennes ekeleg faanunge sifafultakku nuata ekeleg faanunge sීරතුන් ඉබරන් අවුන්ම ලිබගතුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ වාහක කිරුත් කුර්ආනුග මේ බයන් කරවා මේවන් එහෙනද දැන් කුරියකින් දවන උස්තාස් මුසා නිසාර් ලුක්මාන් ගෆානා බෙහෙගොතුන් අවුන් මේ මිදක්කා වාහකගේ අස්ලුග මුහිම මක්සදකි දෙමස් ෂේක් ජමීල් විදාල ෆදා එකලෙක් ෆාන් අවුන් බයන් කො දෙවා ෆාවා අදකීත් කුර්ආනුග මුරිති ආයතකුගේ තෙරෙන් අවුන් බයන් කො දෙවාවා muhim wasiyatuge wahaka diun ehnamas e wahaka ataka awun men diumuge kuriga ekolek faanuge siratuge macca ilmu werin liwa fawa tafat ekeki riwayataka mi wahaka tan awun men dannawadani hagigatuges awun men ehun teringe malumat taka ade mikama begotum mufassirum vidalofa wahaka taves gina guna tafat ekeki riwayat mig asfave komekas migeteren ade ilmu rekamugawa Ali Muhammad Jammaz liwa fa wasiyat Luqman libnihi mifatuga bayan ko deva fa wahakataka agurmen balala eruga boda fa kureveni miga Luqman faanuge e siratuga himene muhimma kantatoga wahaka agurmen bayan ko dem vidalwani ekaleg faana kiya de Luqman ge faana ki kit Qur'anuga agurmen bayan ko defa gotun ei darin tarbiyatu kurumattaka nekonna komme bappeka ade komme bappeka wara riweti murshide kamuga adi agunmen koriyame jeelta tarbiyat kurma masay kora komme murabbiyeka hori namuna kamuga ei agunmenge darin tarbiyat kurmuga ekalek faanu agunmen devwa fani wara riti dakka devwa fani wara riti misata hekama ade ehmima kit Qur'an go Allah subhanahu wa ta'ala mi wahka bayan ko devamu وحكر وافوني ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد آدميات ما نقول من كلام أنغوني تما رسكلام لقمان غفانا حكمة دفيمة أدي حكمة كان كما مي الله سبحانه وتعالى شكر ورواشه أدي كلام شكر وروا ميها شكر كراني إناج نفسه ade komekas ekalek fana hikmat devvikam mi agurmen wahaka dakkaruge boda faha koreve kamak hikmatuge wahakage ituran agurmen faha koreve demes ashek ibrahim ahmad e faha ko devna kuta badaruga ekalek fana ki Allah subhanahu wa taala hadratum war ginaguna niyamat libadam fa befule egeteren emme muhim en niyamate gotuga agurmen mi faha koreveni ade hikmat terikan hagigatuga hikmat libifawa mihaki ei wara ginaguna hewkantaka libifawa mihkam aguna minengene ki Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara ge 209 ayatuga wahi korwa fawani yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab ade ekalang hikma devvan ekalang irad korwa faratakashe ekalang hikma devi farataka wara gina guna hewkanta libigin ngejje mikantata visneni nut mikantata hadan qurani buddhi ge holiverine ade mi ayatun agulmen enge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mat tawga tere ekalange irad ful memor fulun hikmat ge ni'mat libijje mi hekan e libigen ediyei wara gina guna wara mativeri hewkame wara mativeri
kantatekin haslogendi lokman fanaki mige tereng himeni wada annawa wara ma pefle ekale fana devvi niyumettoge tereng den fa koreve ekamaki ade mativeri ilmu ade ginaguna ilmu ekale fan Allah devvika ilmaki anikkawa sagul menne engene insanaka dunimati galibene emme agohori enniyame ade enumes eta enumeteke ekalange devva mimor ko devvika enge mikamuge misal dahuga macca ade ekale fanaki ilmu veri hikmetri beflekkan mad dalil libe waragina wahakata ekale fanuge siratun ilmurin bayan ko devva famige tereng e wahken algon dannawada ade kurimes Sheikh Ibrahim fa korava ekale fanaki kommes mihege ale gotuga honne be ekale egotun e wahke nisbawa gota ekale fanuge ngolu sahab miha eddo ekale fana dannawani kale fanu ade tiba kambali katilashe adi katiluma fahuga egawa emme rangalu deche nagadeshe kambali katilafa e kambali gawa emme heo de gunawane timanne nagadeshe emme mano te rangalu de gunawane nagadeshe den edu ekalek fan e kambali katilewma fahuga enaga sahib mihaya gengos devvi e kambalige dula ege hi note meganu den e fahuga anika zamantake dostake vetma fahuga anika eddohko lukmanuk fanuge sahib miha lukmanuk fana isharakko bunani miedos timanne kambali katila deshe miedo ekamuk e kambali katiluma fahuga timanne genstem wani egawa emme nuba de gunawane emme rangol non de gunawane edohuges e kambali katiluma fahuga lukman fano enaga sahib miha gengos dini e kambalige dula adi ege hi den lukman fanuge sahib miha ene dennevi timanne korindo ga me bunime mi kambali katilaf egawa emme rangalu emme heu de guna nagadesh bunimes me ti genei ege dula ege me note hite devana hama emme noba de guna wahaka bunimes ti genes tini ege dula ege hite mi kihine wakamen hiye den mi Luqman fan vidalwani innahu laysa min shay'in atyabu minhuma iza taba wala akhbas minhuma iza khabasa ade insanege ade vesechige waak nisbeko fa bunakawanye e degunawa rangalu vejje kamugawanye evvore rangalu degunawane evves miheka libigenne nowane adi e degunawan nobavejje kamawanya e degunawore noba degunawane evves makhluqega nuwane insanuna khasako nisbawa gota ewakanne e min enge echeki agun menna ekalek faanuge buddhiveri kama ekalek faanuge hikme tarika minu bas bay mikahada riwayat taul menna fennenge bahori ade koriya agun men adimi wahakata dannomugen ade algon dannawani lugmanung faanung wahaka algon me koriya dannawung dairuga tibefonna minuna kitemme tafat ibrateri wahakatake lugman faanunge siratun algon men livigen dane den kuregen dawana ustaz Musa Anwar ade me agundas me lugman faanung hayapla hinestan kole kuriyaj jihla adestan kole boda kale faanuga dirumuga hayapla kanda tahurne go badaya ngastukuram egotu me ibn umar ke rasulullah hadis fulukre bikama adat hadis fulukrawne ko esse kam bayan koro ba fe lugman faanaki nabi bekale nune namme sekle faanaki gine bisnawa hiyokanta ta yaqeen koro ba bekale ke ma allah lobiko ekalaage ekale faana lobiko bekale ke ma allah ekale faana hikmat devi haggotuga hukum koro ba khalifa kam ga ekale faana khiyar koro bi ekale faana vidalwe ibraskalaage miyala khiyar koro ba finama afiyat qabul ko balata du ko fime ibraskalaage aduha kiyamantiruma azum kandalame ibraskalaage miyala rakatir qurbane lugman fan kuramugende masakata behetu miring maduga ikhtilaf fi difawe bay bekal midalane kale fana ki kale fana masakata ki pehum kama nuwata an bay bekal midalane kale fana ki wadi kama adi bakari heppa bekal kamasha adi kale fana ki alikama bes ilmarin bayan karo wafa Abdurrahman bin Abi Yazid bin Jabir vidal me Allah subhanahu wa ta'ala hikmat devum lugman fan matweri kurbi kale fana kurin dannamiyak fini wadagate emiha denneviye kale aki ijega aharmennago bakare hoyeppa masakuri miweni mihe galennun heye ekalefan vidalwe tiyakan hori tigotashe emiha denneviye timanna mifenna hisaba kale devuni kongotakan heye
එකලේපාන මිහ විදාලුවේ මේ මයල්ලා සුබ්හානහු තාලා ඉරාද ෆුලා අමානතෙන් අදා කුර්මා වාහදකුමක් තදිරුමා නුබෙහෙකන්තද දූකොළුම සබුන් දිම කලේපාන පාසලේපා හොරි දරජතකේ ආද මිතරුග එකලේපාන ඕගොල්මෙන් නෙබදෙව්වා තිම් මෙසේජ් ප්‍රථමකමකි අමානතෙන් ඒගේ අහලුරින් අදා කුරුමු ආද mi point angulen badallar manallah subhanahu wa taala insana haddama foga enage kondugawane warabbodu masuliyaten hawala korba ade mi e amana allah subhanahu wa taala huriha hechaka khoshelubi ennames mi nuisne insana en amilyan e amanata hawalogen ene ufulumugo bora maseke kormundani hagigatu awmenge mi dirumuga kombe kamake sawmenna hawa korba amanate dirumuga kombe kamake midenne misale kawgumenge hayatuge මේ නමාද කුරුමා රෝධේමා zakat දිනමා ගොමෙන් ආම්න එකකone කම දොන ගුරුමා මිහිංගොස හුරිහාකමකි එයම දොගොමන ගියාම දෝගා සුවාලි කුරවෙන කන්තත්තකේ අදි අවුන් මේ කන්තත්තගන් මසූල්වාන් ජහන කන්තත්ත අද එකම එක දෙක රසූලා හදීස් කුරබා ෆති කුල්ලුකුම් රායින් ව කුල්ලුකුම් මසූලුන් රායති කලියමින් ගෙතරෙන් කොම්බ මීහකි මසූල් වරියක අද මීහකු එ බලහට්ටන් ජීෆාවා මීහකම මසූලුන් ජහ මීහක අද ඒ දිරුමුගේ khayatuge abimiha ge kantatoge kamugawenes firimiha ge kantatoge kamugawenes darin kantatoge wenes muriha kama kies agummen allah subhanahu wa taala debba fawa amanat no hawal koraba masuliyate e masuliyat agummen ada kori khon gotakatto giyamat doga allah subhanahu wa taala agummen swal korabane den oti baah dekamuga tediverugum admi agummen bar bisnan je noktaye ade baah ke ki agummen e baah dokolimu fa devana pahru agummen nan e baah ka amra libene echka nuwati edakka baah ke ki tedu baah ke kamuga wanjehene ege misale ki dune dandin agummen dokolla dunyeke misalu agummen devana paharen eduni ambura hodan onu kamuga wenes agummen ka nulibene adi hama ek miha mihun eterega engi mawruf ekendani ena edakka baah ka ge hunna harubaddakame ke sabu mote teduwerikame ke sabu miha ki dogwerikamuga wa nama මිස්තකෝ එන දක්කා වාහ ගබුලෙනු කුරාන එහෙංගම අගොන්වෙන් බිස්නම එකමකී අගොන්වෙන් මි දක්කා වාහකකේස් අමානාත එක්කම ඒ අමාන අගොන්වෙන් ෆුරිහමකතුක අදා කුරන් ජෙහෙනකන් එයි කොම්මෙ ෆද හයිසියතුන් කොම්මෙ ෆද මගාමේක කොම්මෙ ෆද කමි කුරාම එක්කමුගා වීනමස් එමීහා දක්කා වාහ දක්කන් ජෙහෙනි වකි ෆරාතෙක්ගේ රුහුන් හොදා කන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුහුන් හොදන් එකලාගේ සවාබ දෙකන් ගොන්වෙන් දක්කා වාහ දක්කන් ජෙහෙනි එබ්බෙ සරාතක් එබ්බෙ සාලිගා තිමාය ලිබෙන් උන්න ෆාදායෙන් හොදුම කන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිමාය දෙබ්බාන ෆාදාක බිස්නාගේ තිමා වාහ දක්කන් ජෙහෙනි දෙන් ඔති නොබෙහෙ කන්තත දූ කොල්ලු ආදමි අගොනමෙන්ගේ මුස්ලිමුන්ගේ කොම්මෙ මිහෙක්ගේ බයග හොන්නන් ජෙන සිපයි කි රසූල් අගොමන මිකන්දද බයන් කොද්ද බා ෆබයි දිහ බහෙග්ග සොන්න තිමාය නොබෙහෙ කමක කාලුකේ සොන්නු ගවාෂ එන්නමස් ඒගේ මානෙන්නු තිමා කුමතිගා බයක නොබෙහ අමලින් හින්ගා කමුගා වාන මේ තිමන්න නොබෙහෙ කම කියා බකම එක ෆරාත දියුම් එන්නස් තිමා එෆදකම තිමාය ෆෙනිජ කමුවාන තිමාගේ අංගයන් එකමුගේ මේක මනාකුරු ප්‍රදාන කන් ලිබගෙනවා මේ තිමාගේ අතුන් එකන්දත මනාකුරු ප්‍රදාන කන් ලිබගෙනවා මිහ එක මනාකුරු ඥමානේ කි බාරු හුරි මිහා එනගේ බාරුගේ බේනකුගේ ගෙනමස් එකන්ත මනාකුරුන් ජීහන දෙන්ගොති වාහගේ දෙක්කේ දූහෙලේ දලිත දක්කාගෙන් ඒන එකනේ හදනි දෝගකේ නොත ඒන එකරො නොබෑ පහක් පෙකම් බයන් කොද්දීගේ කමුන් දුරහෙලිවරු දෙන්ගොති ඊමාන්කමුගේ බලිකෂ මිමර ඒ හිතුන් ඒන එකරොනි නොබෑකම එක්කන් හිතන් අරවාලු එන්නමස් කී රසූල් හදීස් කරවන්නේ බදාරික අදාෆුල් ඊමාන් ඊමාන්කමුගේ මේ බලිකෂ කමුගේ තෙරේක මිකන්තත හිමනනි එහෙංගම අවගොනමගේ මියදුගේ මුජ්තමා බලාලා ඉස්ලාමී හුරියා මුජ්තමාක බලය කමුගානස් මි කන්තතම් යොති හද්දු ෆහනාලා එහෙම අවගොනමගේ බජ්ජේ මිකන්තත අවගොනමගේ තෙරේ ගායම් කර අවගොනමගේ කී රසූල්ගේ සහාබීන්ගේ zamaන බලාලා ඒ zamanuga එබයි අල් හිස්බා කියා කන්තතක ඒ ඔන්නනි මේ අනියාවරින් කුර අනියාතන් එමි හග්වරින හෝදා දිනුමා මගමතිකන බෑකම කුරාකමුගා වෙනමස් මොද ව්‍යාපාරි කුරුමුගස් මොළවාලිය මකර හදාකමුගා වෙනමස් එකන්තතන් ඉස්ලාහ කුරුම මේ බයකමි මසක්ක කුරේ එංකමු මේ හගීගතෝ අවුන්මෙන් මේ බර බිස්නන් ජේ නුක්තා එහෙමගෙන් තංකොලේ මේ දිවකම මේ මවදුවන් අගොන විවාහ දක්කාලි අද දෙන් ඉබුණු වහ විදාලේ පාවේ උමර් මෞලා ගෆරා ඛබරත් කරබිකම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න අයියාෂ් ඛත්බානේ විදාලවිය මීහක ලුග්මානු ෆානු කොරමතිගා හොට්ටි බුඤ්ඤේ කලියති ලුග්මාන් හෙయ్యే කලියති බනි හස් ගාලෙන් හෙయ్యේ කලිෆාන විදාලවි ආයකේ එන බුඤ්ඤේ කලියති බකරි හප්පා මීහෙන්නුන් හෙయ్యේ ඒ කාලු මීහාය මනේක කලිෆාන මුඛාතෝගන් විදාලවි ඒ කලිෆාන විදාලවි තිමන් කලිෆානු ගාගාවා කලුකමකි බේර්ෆුගේ පෙන්න කමකේ තිමක ලේෆානෝ කනතාමද කලේ එමෙ අජාබණි කොන්කමෙන් හියේ ඒනා දෙන්නෙවිය කලේගේ ආදායක දිරුණුමා මිස්තකුන් කලිය කාර්යෙන් අන්න අවමා අදි කලේ බස්ත ගබෝ කුරා යමන්න වරන් අජාබ හයරාම්බමේ ලුග්මානුෆාන් විදාලුයි තිමන්නා විබුණාගත තිබාස් කන්තත කුරාෂේ තිමන්න ෆද මීහක තිබාස් එරුම් බෙගෙන් දාණ්ඩේ එමිහ දෙන්නේ ඒ කොන් කන්තතකේ තෝ ලුග්මානුෆාන් විදාලුයි
ಲೋ ತಿರಿಕುರಾಶೆ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಲುಂತ ತಿರಿಕುರಾಶೆ ದೂ ರಕ್ಕಾತೆರ ಕುರಾಶೆ ಕಾಬೋ ತಕಿದಿಗ ರಕ್ಕಾತಿರಿಗ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹರಾಮ್ ಕರ ವೆಚ್ಚಿನ್ ತಿಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಗ ಕಾಬೆ ನಹದ್ದಮೆ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ಅಬದಿಸ್ ಫರೀಕುಳುವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಲಾಲ್ ಕೊರವಿ ತಗೆಚ್ಚೆ ಅದಿ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ಲದ್ವತಿ ಗುಣವಂತ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ರಕ್ಕಾತಿರ ಕೊರಬಮೆ ಅದಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸಕದ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ಕಾಬೋ ತಕಿದ ಹೋದಾಗೆನ್ ಏgne ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ಫರೀಕುಳುವ ಹದ್ದವನಿ ಅದಿ ಹಮಯಾಗ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ಅಹದ ರಕ್ಕಾತಿರುವಮೆ ಮೆಹಮಾನುನ ಓಗಾತಿರುವಮೆ ಅವಟ್ಟರಿನ ರಕ್ಕಾತಿರುವಮೆ ಅದಿ ನುಬೆಹೆ ಕಂತ ತಕ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನು ಎಬೆಸ್ ಹಾಲಿಗ ಬಿಹವಡ ಅನುಗೊಂನೊಮೆ ಆರೆ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಮಿಕಂತ ತಗ ಸಬನ್ನೆ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಿಕಂತ ತಕ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನ್ ರಕ್ಕಾತಿಮ ಸಬನ್ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನ ಮಿ ದರಜೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾನ್ ವಾಸಲು ಕೊದ್ದೆವಿಯೆ ಅದೆ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ಗ ವಾಹಕಮ ಸಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆನ್ ದಿಯ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗುಳೆ ಮುಯ್ತಮಂಗ ಹಿಂಗಾ ಕಂತತ ಕಾಮೆದು ವಿಸ್ವಿಸ್ನಾ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಮುಂಕರಾತಗೆ ನೋತೆ ನುಬಾಕಮ ಫೆನ್ನಕಮ ಗವಾನಮ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಕುಳದಾನ ವೆಗಂ ವಿ ವರಕು ಎಕಂ ಮನಾಕ ಎಕಂತ ನಹಿ ಕುರಾ ಬಯಕ ವಾಂಗೆ ಬಜೆ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ಗ ವಾಹಕಸ್ ಇಶಾರೆ ಕುರೆ ಫದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಮ್ತಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನೂಂ ಗಮ್ತವಗ ಸುರಿಹಾ ಮುಯ್ತಮಗಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ನುಬಾ ಕಂತತಕ ಫಸಾದ ಮಗಮತಿಗಸ್ ಅದಿ ಹುರಿಹಾತನೆಗಸ್ ಫೆತುರಿಫಾ ಏಮ ಅಗುಣುಮೆನ್ ನಕಿ ಮುಸ್ಲಿಹುನ್ ವತ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರ ಮಸೈ ಕುರ ಬಯಕಮ ಗವಾನಮ ರಂಗಳು ರಿವೆತು ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಮ ಅಗುಣುಮೆನ್ನ ಮಸೈ ಕುರಂಗ ಬಜೆ ಅದಿ ಮಸೈ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಮ ನಮಗ ಅಗುಣುಮೆನ್ನ ಎ ಮುಯ್ತಮ ನು ಎತನೆ ಫಸಾದ ವಗಂದ ಗೊತ ಮಸೈ ಕುರಮಕಿ ಎ ಒಯ್ಕಮೆನ್ನು ಅಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮತ್ ಅದೇ ಅಳಗುಣ್ಮೆ ಮೀ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ಲುಕ್ಮಾನ್ಗೆ ಫಾಣ ಬಿಹೇ ಗೊತ್ತು ಕಮವಾತಿ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆಸೊರಕ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಮೀ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಹುರಿ ಬೈ ವಾಹಕತ ವೆಸ್ ಸಿಫತ ಕಾಮಿದಸ್ ವಾಹದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಲುಕ್ಮಾನ್ಗೆ ಫಾಣಕಿ ಜಾಹಿದ್ ಬೇಕಲೆ ಬುಣವೆಣಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಮೀ ಗೆಕೊಳಕಿ ಎಜಮಾಣುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದಫೆಂವರುಗೆ ಗೇಕಮುಗ ಎಗಮಾಣಕಿ ಫೆಂವರು ಮತಿ ದಿರಿ ಉಳುಮೆ ಮೀ ಲೋಬಿ ನುಕುರವ್ವ ಬೇಕಲೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫೆಣಿವಡ ಎಣ್ಣವೆ ಬೈ ಇಲ್ಮೇರಿ ಫಾಹ ಕೊರವಣಿ ಫෑದಿಗು ಮಕುಣುಗೆ ಗೇವ್ವರವೆಸ್ ನಿಕಮೆತಿ ಗೇಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮೀ ಕೀತ್ ಕುರ್ವಾಣುಗ ಎಮ್ಮೆ ನಿಕಮೆತಿ ಗೇಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಿಫ ಕೊರವಣಿ ಫෑದಿಗು ಮಕುಣುಗೆಗೆ ಇನ್ನು ಅವಹಣಲ್ ಬುಯೂತಿ ಲಬೈತುಲ್ ಅಂಕಬೂತ್ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ವಾಣುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕೊರವಾಫಣಿ ಬುಣೆವೆಣಿ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಮೀ ದರಿಕಲುಣ್ಣಕಿ ಕಾಫಿರೆಕ್ಕಮ್ಗೆ ಎಹೆಂವೆ ಎ ದರಿಕಲುಣ್ಣಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಶಿರುಕು ನುಕುರುಮ ಮೀ ಅಂಗವಣಿ ಆಕೆ ಶಿರುಕುರು ಮಣಾ ಕುರವ್ವ ಎಂಗೆವಿಯೆ ಮಿಗೊತುಗ ನಸೇಹ ದೆವ್ವ ಎದರಿಕದುಂ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರವಮ್ಮ ಮಸಕ್ಕೆಪ್ಪುಳು ಕುರವ್ವ ಎದರಿಕದುನ್ನ ಮಗು ದೆಕ್ಕೆವೇತೋ ಬೆಲ್ಲೆವಿಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ವೈದ್ ಕಾಲ ಲುಕ್ಮಾನು ಲಿಬ್ನಿಹಿ ವಹುವ ಯಾಯ್ದುಹು ಯಾ ಬುಣಯ್ಯ ಲಾ ತುಶ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ನ ಶಿರ್ಕ ಲಜುಲ್ಮುನ್ ಅಜೀಮ್ ಮೀ ಸೂರತ್ ಲುಕ್ಮಾನುಗೆ ತೇರವಣ ಆಯ ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಲುಕ್ಮಾನುಗೆ ಫಾಣು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ದರಿಕಲುನ್ನ ನಸೇಹ ದೆವ್ವಾಮುಂ ಎದರಿಕಲುಂಗೆ ಅರಿಹುಗ ವಿದಾಳು ಬಸ್ಫುಳು ಕಲೇಕ್ ಫಾಣು ಕಿಯಾ ದೆವ್ವಾಶೆ ಎ ದರಿಫುಳಾಯೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಶರೀಕು ನುಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಶಿರ್ಕು ಕುರುಮಕಿ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ಫಾಫೇಕೆ ಲುಕ್ಮಾನುಗೆ ಫಾನು ವಾಹಕ ಮಿರೆ ಮಿಹಸಾಬ್ ಮೆದ್ಕೊಂಡಾಲ ಮೆಕ್ವನಿ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಾದಮ ರೇವೆಸ್ ನಿವಾಹಕಾಗಿ ನೋಡಿಮಿ ಎಬ್ಬೆಯಾಕ್ ಬದ್ದಲುಮ ಮಿದ್ಕುರಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಆಮಿನತ್ ಹಬೀಬಾ ಹುಷೇಳುವಿ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಮೀಲ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ